Isilpon mo akanayon tiyas asikaswa minda bakit? Di nakman pakibiyangan si ka, Fidel. Sapay inal daw na pudot ti ulom kanyak. Apay ka di aya. Ada ka di parikot. Di kan tumot makarik na. Ha? Saan ka amawatan bakit? Saan nga amin abanag kat masapol a pakibiyangam? Asawa ka. Iso ano ada parikot? Ibagam kumabot kanyak atap no matulungan ka. Sikat ti parikot. Laklakayan. Ha? Pangasim man ta di mo dadaulan tal daw ko. Pumanaw kan iti sangok. Pugbugkawan na kamanan ni nanang itay, tatang. Adala siguro parikot na, anak ko. Inal daw langan na kasta. Nagsasao ni nanang, kaslasaan nga asawa, ti pangibilbilangan na kada kayo. Sino man nandiyan katetex mo, Mariminda? Sino kumapay ngay Mari Kiray? Kulasisik Anya? Lakayan ni Fidel. Dinan maitadagiti masapol kumare. Amumutan, laklakay nga dayo ni Fidel ngam siyak. 35 ko pa'y laeng. Idinto ta iso ko 68 nan. Mare? Noan niya tibaga ni Francis. Sumuro takon kan kwa na Mare. Ala, katagaano mo't ngay day tamare. Secret. Amangan ki dino'y bagam kinilakay ko Mare. Ay, sos, di ka agdardarasudos, Mare. Amangan no pagbabawiyam to dayta. Hello, Francis. Kumusta ka, Minda? Nasayat mo't latta. Si Kangay. Napambanong ka nga ron. Di ka agbanbannog Aginanakamot. Awan mabalin ko. Saan mo mabalin nga day of aklatan no kay kayat ko? Tari, awan pa yung mati may baon nga gluto. Siya ko na. Alayo ka man. Bayam, mapanak to iti ayan mo. Kaano? Sa anak pa asigurado no kaano. Ngam dumteng to day ta ka nito. Okay nga ron. Namnamag na ita. I love you. I love you more, Francis. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, Minda, anak ko? Ne, da kayo gayam nanang. Anya tar aramidan nyo dito'y balay. Kay maya kata kailiw ko dagiti apo ko. Ngaman yan, jak ninamnama kas jay ti mangngeg ko. Ay nananang, sa balilaang tinagawatan nyo itinangagyo. Asino day jay aya? Lalakim samot. Ninanang mat. Pangaasim di mo lukwan ni Fidel, anak ko. Idi pala kumapinanawak day ta Fidel, nanang. Ay, di ka agsasawi ti kasta asawam latan ni Fidel. Lakayon ni Fidel, nanang. Dinan kabaulan nga ito, dagiti masapsapol ko. Ay na, pangaasim anak ko. Di ka gararami di ti may kaniwas. Kaasi dagiti anak yo, no kasta ti kapanunutam. Padasik mo't atog ubing nanang. Na, ay agar aramid kaminda. Sana nasaya at day takunakmak. Nagloko kan na babae. Manong Fidel, bantayam ta asawam. Andat kayat mo asawan, kiray. At dati sa bali alalaki akasarsarita ni bakit mo iti cellphone na. Aniya. Francis tinagan na. Anong jak mo? No taga ano? Di namot iba ka. Kaano pa'y na ita? Ay, dati ti jak mo, manong. Isumot na ang cellphone na latan tiyas asikaswan na. Kanayon pa nga umay agload dito'y tersenak, manong. Oh, talaga siguro ang nauman kanyak. Iso akas tamat ng teraramidan na. Ala, di mo itulog ang manong. Kaasi, dagiti ubing. Minda bakit? Nakanumat ka sarsarita mi ti cellphone mo. Sino na dyan? Asino mo tinangidanon kan ka? Saan na napatag no asino tinangidanon kanyak? Kaya't ko lang ang maamuan no asino na dyan lalaki. Apay, naumakan kanyak? Talaga ka di ka makarik na? Lakay kan, Fidel. Amum day ta. Saanan ang masapol nga ulit-ulitak? Kasanong aro dagiti anak tan no kasta ka, Minda. Problemam day tan. Minda bakit, Rabiin?
Apay, hindi ka pala maturog. Sa anak pa yung makaturog, umunakan. Nakadi pa'y aramidam. Pangasim man, Fidel. Masurunak iti kinadagulit mo. Agsalsalud-sudak lang. Bakit? No amom asa anak nga okay, di naklatan pakibiyangan, tapno saan nga adda madadaal tel daw ko. Ngala, umunak nga roda na maturog. Nakaturog mo tinag iti ubing. Sumarunukan tulat nga rodan. Tatang, sa dino tayo ni Nanang? Diyak mo anak ko. Lak, saan ka diyan nagpakada? Awan mo tanit ay nakariingak. Sa dino na yung tinapanan na. Ay, ang mga no na paniti yan da lola. When no saan, iti ayan ni Auntie Kiray. Inawagak idan, ngam awan ni nanang yu ijay. Napanan na nga ruden, tatang. No sa dino nga min tinapnapan nanday di aminda ah. Jak meten makuntak. Si Murot sa amatan iti lalaki na nanang. Nalabit akasta. Ay, si Murutan iti bagbaga na nga ubing, alalaki na. Isumad lagaya makas nila ti kalakana kenkwana ti panangisukatnan kada kami. Ay, jaka mo ita anak ko, Fidel. Binagbaga akmat ngam natangkan mati ulo na. Awan maaramidan tayo ano na uman kanyak ti anak yo. Saan tayo ang mabali na pilitan no talaga adinan kayat? Ay, tinasaya at sapulan tayo tayan na. Ure masapulan tayo no di na kayat ti agsubli. Awan mabalin nanang. Para kadagiti ubing laeng, ano iso? Saan ako namang namnaman nanang. No napatag kami kadagiti anak na. Saan ko maapimanaw? Narigat nga aklunan. Anya ngay nga ron. Awan mabalin tayo, nanang. Nabanglo ti pangaldawan na, Minda. Siyempre, Francis, saan ka din ng bagakan ka, ngay lutuan ka? Agyaman na ka, ha? Naimbag man, ta saan nakaalinapdan ti asawa? Awanan ti maramidan na. Ta saanan nga isutay ayatak. Kasta? Apay, akasla saan ka naragsak, Francis? Ay, kwa. Bisin ko lang na ito eh. Agtugaw ka nga rudan, tamangidasara kiti kanenta. Naluton da ito eh. Alaman nga ron, ramanak noon naimas mo't lang tilutom. Lima atawan gaya ban tinapalabas. Sipod pinanawan na tayo ni nanang iyo anak ko. Wan nga rod, tatang. Ita, koleyo akon. Yading ko, high school matan. Say-saya atin nyo ti panagadalyo ha. Wen tatang, di kay madanagan. Awan pa'y ti plano ka maki-boyfriend. Saan mo tadakas no makirelasyon ka? Priority lata kumati panagadal mo anak. Pagyamanak, si katitimakder nga ina ni ading mo. No awan kayo adwa, tsak amo no niyan tinagpanagak. Pat ganda kayo unay, tatang. Ipatpatig kayo unay mo't anak ko. Tang, agsubli kami manen ije sentro inton Lunes. Mangrugi manen ti pasukan. Mangyawid ak nga rod itinatang taiso ti abastuyo. Alakmot lang titangdan ko kan pari Anselmo taiso ti allowance yo. Agyaman ako na'y tatang. Pagyamanan mi nga agkabsat. Tauray kasto tinapasama kiti pamilya tayo. Nagbalin kayo lata na tibker. Lola, kumusta kayo? Si kamot gayam neri apo. Ni ading mo ngay. Simurot ka ni tatang ije garden, Lola. Kat kumusta mo ti panagadalyo ije sentro? Nasayaat mo't la, Lola. Kita kayo, kumusta kayo matan dito eh? Ay na, kastoy apok. Masansan ti panaguyag ko no daduma. Ay, Ala, madinsamot tirik nayo, Lola.
Gagangay iti bakit akas kanyak Ay, Lola, awan ka di pa iti damag yu kan ni Nanang. Aging ga ita, awan anak. Talaga asaanan ang makontak ti cellphone number na. Awanan na talaga tinamnamain tayo kan kwa na Lola. Nabailan na ti sana nagpakita kada tayo iti lasod ti mano atawan. Awan nga ta plano naan nga agpakita kada tayo. 5 tawaran nga agdenden nata. Nga maging kita, awan pailat anak tamin da. Adan to siguro, Francis. Kaanon to? Saan mo tadakas no ipadas tamanan? Bakit kang aminan? Iso siguro timay sa ama kagapon o apaya saan kang agsikog. Kabalak pa'y mo't Francis. Kasano? Nakurang lasing kwentak mo't. Jakon nam naman di panagsikog mo, minda. Di ka kumamapukawan ni tinamnama. Awanan, santan nga ipilit no talagang awan. Ikarik, aramidak ti amin. Pangaasim laeng tadinak panawan. Nakaidasara ko ni ti pamigat ta Francis. At talakad ko ita, Anya? sigalangan timangan. Anya ka kadi? Pangasim, tasan ka dagulit. Naimas tilinuto kasi daan ta. Sana ka mabisin ko na kalangarudan. Apay ay adagulit ka si kaminda. Nabit lang nga rod tamang isuputak iti balunam. Sana nakasapulan, tada freelance iti papanak. Aparakon. Ay, Manong Fidel, inawagam ka din ni Nere. Amudak ka din nga awanan ni Lula da. Jakarod amo no kasano ti panangibagak ka na kuwana. Ading ko, biglamat nga minti pupusay ni Lola da. Hay, uray siya. Jakmut namnamain na kastoy ti mapasamak ka ni Nana Rosa. Kaano laang dati naging inistorya kami iti tersenak. Sa payawan kontak tayo ko ni Minda. Hay, may samot day jay ang mariminda. Di na pa'y sinarsarong karan mo ti inada idi masakit. Saan mo ka di makontak, Mare? Ay nasaan nga rod paray. Nagsukat samot day jay iti SIM card. Saan tayo mga amaw ti ayan na itata. Mapantayo kumamot kitaan. Natay ni Nanang nga awan ni Minda. Ay kabara nga ano makaamirays. Kaagawid ko ma. Sigurado di na amaw apim mo sayan ti inana. Anyat na pasamak tatang. Awanan ni Lola yun, Neri, anak ko. Impulang ng tibiyag na. Mayat mo ti di na palabas sa lawas tatang. Ore siyak, jakmat namnamain na mapasamak ti kastoy. Maawanan ti maaramidan tayo noon nagpatinggan ti bulod na abiyag. Nagdagsan unay tirik nagtatang. Biglamat ngamin. Sa bagay, bakit mat ngaminan ni Lola yo? Ninanang makaawid nga tatang. Day tatijak amo anak ko. Saan tayo ba't nga mo? Nanya ti cellphone number na. Natay ni Lola. Adi naman lang nakita ni Nanang iti 5 taon. Talaga alinaksid na tayon, tatang. Agsubli kayo ka din, ijay sentro, Neri balasang ko. Intun bigat na nakiray. Nalpas matan ti tabon ni Lola. Dinamatan na uray ti graduation ko. Ay, agan anos kayo, Wan. Uray no awanan ni Lola yo. Ituloy yung latta ti biyagyo, Wan. Uwan, auntie. Laglagi pun yo. Ano sa di naman ti ayan ita ni Nanang yo, sigurado. Proud day jay kada kayo. Uwan, auntie. Nadagsan man itirik na. Nasken latang akseptaren tayo. Ay, huwin Inaapo, makasangit akmutan. Ay, narigat alapdaan, ti panagtid-tid dagitilwa. Manungal daw laeng asaan ko anakita ni Lola yo ko. Ay, naapo.
Ay, maikawa akmutan. Nalpasan ti tabon ni Lola. Ngamjak pulos nakita ni Nanang, tatang. Saan na nga mo Naawan ba't pangkuntakan tayo kan kuha na anak ko? Basol na matlaang. Awanan ni Lola ang makita na inton agsubli. Ngala, di ko maguraan ti inayo. Nanang yulat na tayo jay. Kasjay ka di ti ina, tatang. Uy, di kaksaw iti kastata ang mga numangag ni ading mo. Pasensya kayon, tatang. Happy graduation, Neri anak ko. Kalpasan ti mano atawan, nakapagturpos kamot langan. Uwin, tatang. Iso na laang tawanan ni Lola. Talo atawanan ti napalabas sipod pimusay ni Lolayo. First year college ka pala ide, anak ko. Uwin nga ro, tatang. Adakon! Ay na, bagbagay mo lang unit ang bestida, manang Neri. Agyaman na, Clea, ading ko. Si kanto mo't ti sumaruno nga agradwara, ading ko. Mabayag pa'y manang. Ala, picturan na kaming mangarod ka ni tatang ading. Tapno, adda ti ma-i-display, di balay. Congratulations, Neri Balasang ko. Ay na, nakapagturpos ka mo laang iti panagadal mo. Agyaman ako na nakiray. No, si bibiyag pa'y di Lola. Sigurado hamaragsakan day. Owen nga rudanti. Talo atawanan tinapalabas. Ngamiti panagripnakat. Kasla idikal man laang. Ay, kasta talaga Balasang ko. Ay, anya nga minanti umay mo gatangan. Agas para iti trangkaso kumanti. Na, apay, asino ti agtrangkaso? Ni tatang anti. Apaw, apay, nagpa-check up ka din? Di namot kayat, anti. Ay, alo ko yun yaw, tagpa-check up ni tatang yaw. May mayat mo't laang no doktor, timang kita ken kwa na. Nang runa iti kasta nga edad na. Saan na nakasapulan nga agpa-check up anak ko? Trangkaso lang na ito eh. Tatang, may mayat laang no makasigurado tayo. Saan na anak ko? No, andaw ko lakit. Anya ngay nga rod. Agimbagak to, anak ko. Di kay madanakan. Sa anak pa'y nga ron agsubli iji sentro, tang. Kasalon ti trabaho. Agsubli ak. Inton mayaton tirik nayo. Tapno awan ti pagdandanaga. Masurukan na sa nga pulo at awan nga agdandan nata. Ngim awan lata. Tinak may payan iti anak. Bakit kang aminan, Minda? Aramidak ti amin, Francis. Awan at maramidam. Nakapagdesisyon akon. Kat masikugan ni Lovely ang nobya. Anya. Puno tinangag mo. At ang sabaling ay ayatek ita. Isumagsinatan. Pangasim, tadi mo ipilit ti bagim kanyak. Ikanak mat iti tsansa ngagbalin ang naragsak. Kayat ko, ti maaddaan iti anak. Hello, asino da itoy? Siyak da ito'y Mari Kiray. Ha? Mariminda? Kumusta, Mare? Kumusta Nanang? Kumusta ti pamilyak dita? Ala, apay nga italaang mo't nagparik na ka, Mare. Idi pa'y akayat ka akuntaken. Nagsukatak iti number, Mare. Naimbag ko na mata, nakasave pa lang ti number mo, iti sigod a cellphone ko. O kat kumusta nga iti pamilyak, Mare? Ni Nanang. Kinapudno na, Mare. Nabayagan na pimusay ni Nana Rosa. Anya. Saan na po no day ta, Mare? Nakapagturpos ken nakiasawa mo ni Neri.
Ni Leia, dandanin a graduar. Kat ni Fidel, adala ta iti sigud a balayo a. Apay, kayat mo ka day, makasarita, tama panak iti ayan na. Uwan man, mare. Ala, mabiit laang nga rod maray. Awagan ka, inton makadano nak iti ayan na. Hello, Nana Kiray? Agawid kayo kan ading mo, Neri balasang ko. Apay, auntie? Ni tatang yaw. Apay ka di, auntie. Anya tinapasamak ka ni tatang. Ay, dito yun, nga ipalawag ko ti amin. Di kay kumamot ag sa witi kastante. Makapadanag kayo, mat. Agawid kayo, itamot laang. Ibagam ka ni ading mo Aleya. Uwan, Auntie Kiray. Tatang ko. Patib ka rin nyo kumatipakinakam yaw, Neri. Tsaka mo, no, anya ti mariknat na nakiray. Awanan ni Lola. Ni tatang mat. Ay, kasta talaga balasang ko. Saan tayo nga amo, no kaano, nga isubli tayo tibulod tayo abiyag. Ay, wan gayam. Adan ti kontak ko kaninanang yo. Apay lang, Nana. Imawag itay. Isu ti makagapo no apay nga imayak dito'y balayo. Ay, kaya mo amaw. Akastoy ti madanonak. Impakaamok matlaangan ken kuana. Apimusay ti amayo. Iti anya lang agapuan ti. Awanan ti bibiyang ni Nanang kada kami. Neri, balasang ko, saan ko makastawan? Ikanyo ni nanang yo iti gundaway, tapno makababaway. Naladawin ti amin, auntie. Awanan ni tatang. Anya lang ti aramidan nyo dito'y. Awanan ti sublian nyo. Pimusayan ni Lola. Ita, ni tatang mat. Neri, Leia, sapay la kumata mapakawandak. Ading Leia, si kapay lang ti makisarita ken kuana. Ado pa'y tinaskan nga aramitak. Basol yun, Nanang. Leia, anak ko, Kaguran na kayo ni Manang Neri. Gapo iti inaramid yo. Kalpasan ti ado atawan. Italaang nga nagpakita kayo kada kami. Adamot ten bukod a pamilya ni Manang. Gatsak, adamot ten nobyok. anak. Sapay la kumata mapakawandak, iti aduan nagkurkurangak. Uri mapakawan kayo. Saan tayo na maisubliti na palabas, Nanang? Anak ko, kaya't kuti bumawi kada kayo. Nalpasan ti tabon ni tatang. Agawid kamin kan ni manong mo a Jeric inton bigat. Leia ading. Makikiddan kami iti nobyok, Manang. Ay sige, si kalata ah. Si Kangay, Nanang. Anusan nyo at agna diti balay adakda kayo. Wanan Di kay madanagan, Nanang. Napakawan kayo matkit di. Da kayo no sa dino ti kayat yu apagdaidan. No iti balay day di Lola, wenno dito'y balay. Oray sa dino anak ko, mabalinlat ta. No kaano mat anagsubli ak dito'y. Anagbabawiak, tinagbasbasulak. Awan matanda na ng kanti asawak. Adamatan bukod da a pamilya. Dagiti anak ko. Diyos ko. Sapay la kumata malasatak na ito'y. Amok abidot tinaramid ko. Ngam tarabayan na kumalata. Ikanak itipigsa. Jak amuno anya ti pagturungan ti biyag ko ita. Nga agmay-may sa akon.
Biyag ti tao. Anya ti planom ita, George. Naitabon mo ni bakit mo. Jak paya mo manang miling. Pulos nga awan kwartami ita ta naaramat mat hindi na ospital ni bakit ka. Ay, jak amukan ka. No apay aday tapay laang ag Grace ti nasawam. Pimusa yan ni Grace manang. Respeto langin kumakin ko ana. Ay, basol mo matlaang no apay marigrigatan ka ita. Amom nga da sakit jay tao, iso pay lati pinilim ngay nasawa. Anya nga ita, naibos ti kwartam, takanayon mat ang ospital, nailumlum ka pa yan iti utang. Awan pagbabawya ka ni Grace ti nasawak manang. Dayta, ti Jack kayat kan ka, George. Sipod pa'y awan ti denggam asaw. Pa'y ngay bagbagami kin ni nana ngagsapol kay ti sabali, ngam anya tinarabid mo. Sinikugam ki di dayta Grace. Nabayagan na panahon na jay manang. Nadakalan da piya ken Vincent. Kas makita mo't. Wan ngam no husto ko maababa iti pinilim, o di adda kumamot ti katulungam ita. 15 paylaeng ni Pia, ni Mot Vincent, 10 na paylaeng. Nasapa ka na balaw. Awanan ti katulungam ita, tapi musay ti asawam. Sana pagayatan ti asawak ti maandan iti kas niya sakit manang. Dayta ti biyag a pinilim, iso atak diram. Awan tinamnamaem at tulong kanyak. Kasanun ti panagadal mi itatatang. Ituloy yung lata anak ko. Awanan kwarta tayo. Ikarigatak ti trabaho anak. At dapay kanuutang yu kuna ni Auntie Miling. Makabayad tayo to ka di. Sigurado ang marigatan tayo. Awanan ni nanang akatulungan nyo. Kabaalan tayo dito anak ko. Agbalin tayo anatipker. Uray anya pa'y apanubog ti sumangbay ka na tayo. Mangan tayon tatang. Tapno saan kami amaladaw iti pagadalan. Nakaidasara kun iti kanan tayo. Ay, pasensya ka na anak ko. Nabanuga ka nagtrabaho iti kalman. Isa, naaldawanak. Okay laang tatang. Maawatan mi mat. Tumakder kayo nga rodan di tatagururayan ni Vincent iti kusina. Hindi po isa lang mati ka ng tayo anak ko. Adupay mati asin kan mantika tayo. Mabit lang Ni, apay day ta kwarta tatang. Mapanak labit iti tersena anak. Gumatangak iti sidan tayo. Gumatangak man iti sardinas na natilya. Jay dakal wenno base. Basit lang nana. Isumat ni pakaanayan ti kwartak. Ay, umanay ka di day ta si daan yaw, George. Wala na. Sa bawak tapno umado. Ay, ikan kalaangan iti libre a noodles tapno adda inahayon yaw. Ay, saan na nana? Nakababain mo. Ang mga no, malugi kayo. Ay, manulaang mo ngay day ta. Tulungan kayaw tanasingad agayam ko day di Grace. Ay, wang gayam. Apay di yu padasan ti agkidaw iti tulong ken ni Miling akabsat yaw. Bak nang dayjay, saan ka day? Kabalak paimot, nana. Talo atawan gaya mong tinapalabas, sipod pimusay ti asawa ni Uncle George, Mami. Anya kumaitalay lani. Kumusta mo't nga tada Uncle George si Jay? Jakam mo Awan ka diti plano yo, amang sarungkar kadakwada, Mami. Awan. Isumot laang nga dinadenggan no damay bagakan kwa na. Kasanumot ngamin, Mami. Tilaangan na pasamak iti asawa na, tisang kaibagayo. Siyempre, maumamot jay tao. Iso nga awan ti mapabasol na no di isumot laang anak. Dagiti kamali a desisyon iti biyag ti makagapo no apay akas ti sitwasyon na ita.
Awan, tinamnamaan na kanyak. Graduation ni Pia inton Biyernes. Saan ka day, George? Wala na. Parikot ko nga rin ti suot ko. Anya ti size mo aya? Anya ti size ti sakam, ta pabuludan ka. Adaw ti sapatos nila kay, mabalin mo mo abuludan dagita. Saan na na? Professional nila kayo. Nakababain mo ta. Ang mga marugitan pa iti sapatos na. Ay nasaya at atao ti asawa. Bumulod kan tumulang iti long sleeve kan pantalonan. Panagkunakit agkasize kayo mo kiday. Adamot sapatos kung barabado yu tatang. Saan ko ako kita, anak ko? Binulod ko iti asawa ni Lola Madelia. O sarek no graduation ni manang mo. Bagbagay yung sigurado na ito tatang. Agyaman anak ko. Ungayam tatang, no makagraduar ni Manang Pia, di agadal tumat iti sentro. Kapilitan anak ko. Awan pagpilian tayo awan mat kolehiyo dito lugar tayo. Anya nga tanog sardengak pa'y langit ti panagadal ko tatang. Iti anya aga po, anak ko. No agkolehiyo ni Manang Pia, sigurado adakkel ti magastos tayo. Sakto ituloy ti panagadal ko no makapagturpos ni Manang. Ay saan? Ituloy mo ti panagadal mo, anak. Sayang titawan. Nadarumbang agsakripisyo. Siyak dahi jay. Kumut-kutong kayo ni ti katatrabaho yu tatang. Kabaalak pa, anak ko. Basit nga inanalaeng ti kasapulak. Naimbaglakit din, tada ni Lola Deliana ayat at tumultulong kada tayo. Uwan nga rod, anak ko. Nakababain na maminsan. Di kay madanagan. Tano siyak ti maadaan iti trabaho. Subalitak ti kinaimbag da Lola Delia kada tayo. Saan laang nga may sa ti aldaw. At danto ti aldaw akasapulan damot ti tulong. Kat sapay kumata dumteng day tang aldaw kat kabailak mutan ti tumulong. Ay na, maragsakan ak unay ti kasta akapanunutam, anak ko. Agpasentro kayo kanumot kini Manang Pia itatatang. Uwan, anak. Agsapol kami ti boarding house sa pagnaadan na. Pagnaadan yung matlang agkulehiyo ka. Saan tanga roda na mapaniti garden itatatang? Saan pa yan, anak ko? Inton bigaten. Agbati ka dito balay, tagdalus ka. Tatang, agan-anad kayo kini Manang ha? Kumusta nga, George? Ada ka di tinabirukan nyo a boarding house nga sidag iti pagadalan ni Pia. Kasi ti apo, aldamet nana. Iso na lang, 2,500 ya abang. Ay, talaga nagastos ti agadal ije sentro. Uwan nga ro. Naskan nga adumat ti source of income ko. Nang rona kat agkulehiyo matan ni Vincent inton sumarono atawan. Manua tawon langan, makapagturpos mo tang tidwa nga anak mo. Ay, numapasamak dayta, ay, malaganan kan taon. Sapay la kumaana na. Ay, sigurado dayta. Ano, masisirib dagiti anak yaw iti day di Grace. Imalada ngamin iti inada na. Imalada kada kayo adwa Mabalin ka diti makitex, nana? Ay, loadan ka laangan, George. No, dalod mo, makitex saklangan. Ta sabaten ni Pia tinatengken kwartang ipawit ko. Sayang amin no agludak at mamaminsan lang ba't na mausar? Ilibre kon tilod mo. Sana, nana. Ado ba't tinailibriyo ka na kami? Ay na, sino ko mati agtitinulong? No saan adatayaw nga agkakaaruba, George? Hello, Pia, anak ko. Kumusta ka ditan? Nasaya atak mutlat tatang. Naala kong timpaw ityo anateng. Ano sama? Nateng kan 5,000 lang tinaipawit ko. Imbayan ko iti utang tayo ti daduma ang naglakwak iti nateng.
Dakulan day di abanag, tatang. Amuyumot no kasano ti panagtipid ko. Agyaman ako na itamom tagtipid, anak. Wen tamok tirigat ti trabaho yu dita. Agyaman ako na yanak ko. Ala, agpakada akon, tadapay nasken nga ramidag. Umawag ak tumanin numalam. Ba, yanak ko. Api akas lang makasangsangit ka, ading. Agsagana ka, tagpasentrutan. Tapno datati umuna iti pila. First day of enrollment ita. Sigurado nga ando ti tao. Kasladyak pa'y kayat tagkuleyo manang piya. Ni, apay mat. Awan kadwan ni tatang dito'y balay. Di agawid ka dito'y no tay awan ti klasem. Kailiw kung tulakid din ni tatang manang. Upat atawin laang matikuleyo. No makaturpos ka, di matulungam to ni tatang ading ko. Nalugya kiti mula ka natin. Nababati presyo na tiyambaak, anak ko. Sapay masapul ang makabayad kamin iti abang mi tatang. Amangan no papanawon na kami ti landlady. Manungaminan, di saan tayo pa'y anabayadan, anak ko. 7.5 tatang. Abang mi iti talo a bulan. Dakkel pa'y gayam. Kasanungay nga ta. Kasano ti panagadal mi no papanawon na kamin. O sige, tagdiskitarak, anak ko. Naimbaga bigat mo, manang miling. Oh, long time no see, George. Anya ti masapul mo? Imayak tagpatulong ako, manang. Tulong? Naira na ngamin na nalakatin natin. Umutang ako mapa iti usaran ng iti kaanak ang mga adal iti sentro. Awan ti kwartak. Uray 5,000 lang, manang. Pasensya kan ngam awan ti may tulong ko kan ka. Isublit tumut lang nga pama na makabawi ak iti lugik, manang. Di ka madanagan, tabayadak matlaeng. No imbagak nga awan, pinilim ti kastabiyag, iso atak daram. Uncle George, mabit lang. Si kamot gayam layla ni kaanakan. Ala, pasensya kayo ni Tikas Jay pa nagsasaon ni Mami kada kayo, Uncle. Mawatak mat ni nanang mo. Dudwa kayo lang aruding agkapsat, imutan na kayo pa'y. Narigat no pilitan tayo, kaanakan. Uncle, siya kung timangtid kada kayo. 10,000 da ito'y Uncle. Sinobraak, tapno sigurado nga umanay. Alaan nyo mutlaang to'y cellphone number ko Siya kung ti i-text yun, no, at dapay kasapulan nyo. Kan kasapulan dagiti kakasinsin ko. Ay na, agyaman ak unay kaanakan. Di ka madanagan. Sukatak to timpabulod mo. Saanen, Uncle? Adda trabaho. Itid ko latan libre kada kayo dayta. Teksandak tulatan no adda kasapulan nyo, Agyaman ak manan kaanakan. Apayakas di pa nagsasauyo iti kabsat yu, Mami. Wala, tano aday bagakan ko na ide, awan ti bibiyang na. Awan na pulos ti denggan na. Sa ita, napos call ti ropa na, ngaw may dumawat iti tulong kanyak. Mami, saan kayo kadi amaasyan iti kabsat yu? Amoy umot abalo ni Uncle George. Awan ti bibiyang kunubalo ni uncle mo. Kas nakunakken ka, dayta ti pinili na abiyag. Imutan nyo di mismo akabsat yu, Mami. Ala, sana nasaya ti kasta. Kasano laangan, no dumteng to ti aldaw, kasapulan nyo matitulong na. Adamot kwartata. Saan ta kasapulan ti tulong da? Isu asika, di mo panggapan ti tumulong kadagita at tao. Dayta ti biyag a pinili da. Takdaran da! Hello? Asino da ito'y? Siyak da ito'y manang, ni Pia. Ay na, naimbag man tayo mawag ka ading ko. Kumusta kayon? Imawagak ta kayat ko tagyaman kan ka, manang. Agyaman nak ta pinabuludam ni tatang iti kwarta. Saan abulod day jay, ading ko? Libre. Tulong kun kada kayo akasinsin ko. Ay na, agyaman ako unay manang laylani.
Jack tumalipatan di tulong mo kada kami nga agabsat. Ay nahawanan yaman na ading ko. I-text na to no ada kasapulan nyo, wen. Ada lang ditoy. Nakasagana at tumulong kada kayo. Nangag ko ti saritaan nyo di kasinsin mo iti cellphone, Lailani. Di mo't imbagakken ka, ade mo tulungan dagi at tao. Mami, no kasta ti mindset yo, di dakiramraman. Saan man anatangken ti ulom? Laglagi pam ano saan agapo kanyak, saan ka anak kaadal? Mami! Ha! Maminsan pa'y amamwak, anang ted ka iti kwarta kadakwada, dakes ka kanyak! Uy, dito'y mo't gayam ti pagnanaadan nyo, piya ading ko. Daytoy lang ngamin ti kabailan mi abayadan, manang. Ay na, nailot nga agpaiso. Kat ni ading mo ngay. Ada klase na ita, manang. Oh, dandani kan aggraduar iti kolehiyo ading ko. Uwin nga rod, manang. Agyaman ako unay kadagiti tulong mo kada kami iti kabsat ko. Naimbaglaangan taimay ni Uncle George ijay balay idi na minsan. Iso nakapagsarita kami. Ay no saan? Diyak ko man na amuan, ti kastoy akasasaad yo. Ure saan asigurado ni tatang. Impadas na latta tinapan, manang. Namnamaan na ngamin at tulungan ni Auntie Miling. Angam, kasjay mo ti ugali ni mami. Andiyak ka mo adamot imot na. Yimot na, titulong akabailan namot nga ipaay. Ay, wen gayam. Ada ti ginatang ko ag groceries para kada kayo. Ay na, agyaman akmanan manang. Dakkel ti utang mi ana imbaga nakam ka. Sa dino manon tinagapwam sika, Lailani. Day off mo itasan ka de. Apay, dakas ayan rumwarak, mami. Di mo kunaan, anapan ka itayan ti kasinsin mo. Wen, ijay at talaga tinagapwak, mami. Saan kun nga ilibak? Anya manon tinted mo kadagita at tao. Groceries kan allowance da. Ay na, Lailani aya, awan tidengga masao. Di mo't kunak, di mo tulungan ti kakasta klase ti tattao, lumanya teraramidam. Mami, nuyemot yu titulong akabailan nyumot nga ipaay. Saan ta kumamot nga iramraman? Di kay madanagan. Tatimot kwarta apagrigrigatak ti itid ko kadagiti kasinsin ko. Kasinsin ko nga anak ti kabsat yu nga imutan yu, mami. Kastan ti panagsasaum kanyak ita, Lailani. Bastos kan! Mami, pangaasi yu. Tadi kay kumamot agbalin nga imot. Iti kasta nga raramiden nyo, mapukpukawan ti respeto kada kayo. Di mo matimbagbagang o may katatang. Nangyayag kitinatang anak ko. Ni manang mo. Adda iji pagadalan tatang. Marabyan nga agawid. Taado ter aramiden da. Nang runa no madanin ti graduation da. Nay, andumot ti groceries dito eh. Nangalan nyo ti inggatang yaw. Inted ni Manang Lailani dagita tatang. No kasta, imay ti kasinsin nyo dito eh. Uwan tatang. Idinaamuan na tayan mi. Masansan matan ti panang bisita na kada kami. Talaga nasaya at ti panagpuspuso ti kasinsin nyo. No kasanubot ti kinaimot ni nanang na. Kastama ti kinaimbag na kada kayo. Uwan nga ro tatang. Mababainak nga ro dun. Tanaga dun tinait-itid na. Dakkel ti utang tayo na imbaga nakam iti daya kasinsin nyo, anak ko. Makaumay kayo kadi iti graduation ko, manang Lailani? Wen, piya ading ko. Umayak iti espesyal nga aldaw mo. Ay, kamaudyanan na. Nalpas mo matlaangan ti koleyo. Babaan iti tulong iyo, manang. Kan, sakripisyo ni Uncle George Nakitak mo't no kasano ti sakripisyo ni Uncle para kada kayo ading ko. Nagasat kayo launay, ta saan da kayo abinaybayan ti amayo. Mami, graduation ni Pia inton Martes, mapanak.
Atin darak ti espesyal nga aldaw na. Adakan ka dayta. Amok ngawan mo't lang ti dengdeng gamasao. Anya la unay ayati pagsaksakitan tinakemyo ken ni Uncle George. Apay adiyo mo't la maaramid ti tumulong ken kuana. Amuyo mo't abalo ni Uncle, Mami. Saan naktumot lang nga mawatad? Hagingga ka di ita? Kat nasakit tinakemyo ken ni Auntie? Ti asawa na? Ni Auntie Grace, a pobre? Ni Auntie Grace nga ada sakit na? Sipod inasawa na dayta Grace. Nang rugi mo't malas iti biyagda. Kasano? Di na mo ti dumngag. Mami, amok ti istorya da Uncle George ken Auntie Grace. Panagkunayo ka di? Kat nagayatan ni Auntie Grace ti maadaan iti sakit, Mami? Apay basol na ka di? Ah, Da kayo kumati numero 1 amang tulong iti kabsatyo. Angam, saan? Taimutan nyo mo't. Pangasiyo, Mami. Agbalbaliw kayon. Sakbay amaawan ti respeto kada kayo. Houston, nasakit ti ulok. Manungal daw ngagsaksakit ti ulok. Kasano? Kat guramot ngamin ti linaon ti ulo yo. Iso akanayon ang ngagsakit. Agulimak kan, Laylani. Di mo dagdagan ti sakit ti ulok. Agrobwata kun dito'y balay, ading ko. Paumaya kun dita. Anya di chay? Ijay silid samot ni Mami tinagapon da dya ka nabtuog. Inakman kita. Mami, lumaban kayo. Asidig tayo ni di ospital. Mami, lumaban kayo. Hello, Manang Laylani. Ayan mon, mangrugin ti graduation. Congratulations latan api, ading ko. Dahil dito yung hospital. Intaray ko ni Mami dito ay tanaatake. Anya, kumusta ni auntie? 50-50 di biyag na. Anya? Kumusta ni Manang? Aday ta, Uncle. Naka-oxygen. Saan pa yan nakapuot nga gingaita? Manang, lumaban ka. Kabalam na ita. Ado kami amang ipatpatagkan ka. Agkararag ka. Ha? Agluluwa ni auntie. Tatang. Mangmangag na tayo siguro, ading. Nangamsan lamang ka sa o. Nalabit, agbababawi. Kapo iti nararamid na kada kayo iti kalabas. Alaman nang, agpaimbag kawan. Di ka matanagan. Saan da ka aginura? Taipatpatag da ka unay. Nakakaasimot tilangan ni auntie. Agluluwalatan. Awan nga rod ading ko. Sabay ko mataging bagpay ni Mami. Awanan ni Mami, Uncle. Wan nga rod ka na ka. Anyangay, awan maaramidan tayo ah. Aglunan tayo ti amin. Uncle, nagmaymay sa akon. Panda kami akabagyam ka anakan. Saan ka nga't may sa? Agyaman na, Uncle. Kitawag kumanom abalin. Ije balayan ti pag naudan nyo kadagiti kakasinsin ko. Tapno at dalat na kadwa. Nakabailan ti agmaymay sa, Uncle. Ala, mapatgan na itakid daw mo ka anakan. Kas pagsubad mi, iti kinaimbag mo kada kami. Biyag. Di tao. Sigurado ka kade iti dayta a desisyon mo, Emelda anak ko. Wala nang. Naskan nga agsakripisyo ak para mutlang iti masakbayan tayo.
Ay, narigat sa mo iti trabaho ijay abroad na nakaw. Narigat, ngam agano sa klaen. Agurnungak nanang, kat no makaurnungak iti pagpuunak o di agawid akon nga negosyo. Kasano ngay, no makatumpong kamot iti istrikto nga amaw anak ko. Ikararag tayo. Asapay la kuma, tanaanos ti agbalin abos ko nanang. Di kay madanagan. Takadwak mo't ni Trina a best friend ko. Ay no kasta ti plano yaw iti gayam mo. Saan kayo alapdan anak ko? Sapay la ko mga road, baligi kayaw iti anyaman na plano yaw iti piyag. Agyam anak unay iti suportayo nanang. Imelda, friend. Naimbag man ta pinalubusan na kanina ng mga agabroad. Madanagan, ngam inlawlawag ko ti amin kenkwana, friend. Narigat mo't nga mintag sapul iti napinta sa trabaho dito lugar tayo, friend. Ay, nga rod Isu anas ken nga agbirok tayo. Anyat amuta nga friend. Amangan mo't numaya ti agururay at trabaho kada tayo di balasi taaw. Ay na, sapay la kuma, friend. Ay, wen gayam. Kompleto ka din ti requirements mo? Siyak namin kat sanpay. Kompleto na. Agawaan mo tan ati mangipag na iti papeles mo. Tapno maka-flight tan. Ay, manong makoy. Amom no anya dinadamag ko kene nanang. Anya tinadamag mo, Vicky ading ko. Agabrod ka numot ni Imelda nga kabsata. Ni Trina nga gayem na ti kadwana. Anya kumamot ang muna da jakab sa tangay. Mas dawak nga rod. Ibirbirok na lang ti pakaisagmakan na. Nagado mabalin a pag-applyan dito Pinas. Abroad pa ilang may tinapili na. Kaya't na siguro man ang dagpasekat Di ko na nasiguro nalakat ag-abroad. Sa bagay, awan matkit iti bibiyang ta kanya na. Uray idi si bibiyag ni tatangkat pa bida nga talaga dadya nga kabsata. Awan, santi pa nagbaliw na. Anya din nadamag ka. Ag-abroad ka no, Imelda. Balasan ka. Wen tata, nakadamagan nyo. Ni Vicky akabsat mo Ha? Isumit isang kaibagana. Ti may papaniti pa nag-abroad mo. Ngumapay akas day. Nakalibibay na mga istorya. Kasla di na kaya ti pa nag-abroad mo balasan ka. Anya? Ay nga mala, agagit kalata. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag balasan ka. Agyam anak, tata. Agin papakada pa ilang mo tadya nga Imelda. Kat anya nga tinsong bat mo kanya na manong. Agan-an nagkaijay kunak lang, sigay. Uray siya ka. Awan matamok nga ibaga kanya na. Amangan kay di numailaw anak at dumakal ti ulo dadya nga kabsata. Nakunampay ading ko. Itanto pa a flight na lang madlaw alim mastugay. Asino, Jelly Masto, BK, Makoy. Ay, kwa jay katrabahwak nanang. Sigurado kayo? Kasla nga may nadanangig ko adi nakamatyo anagan ti kabsatyo. Ay, kwa, kanagnagan na nga medya katrabahwak nga limastog, nanang. Nagapuan ti package yo, nanang. Inpawit ni manang mo nga Imelda. Kasta aya? Wen, damo para kada kayaw kan ni manong mo ang makoy. Nakalasin iti para kada kayaw. Ta sinuratan na pa itinagan nyo. Saan kami matngag daw-dawat? Anak ko, panagkaya mo ni manang mo kada kayo Ay nanang. No, chocolate tumatlang data, kabaalan may kanimanong makoy ti gumatang iti kasta. Kami nga pagan ano ti pawit na. Na, apay aya akasta kayo ije kabsat yaw anak ko. Ibagbagak lang ti pudno. Kabaalan may mati gumatang iti chocolate no kayat me. Saan lang nga ni manang Imelda ti kabaalan na ti gumatang iti kakasta. Manula abulan ta dito abroad nga marik na kun ti banug ko Imelda.
Ay, uray siya, Trina. Naimbag ko nam tanasingpot dagiti natumpungan ta nga amo ta, friend. Kan uray na bambanog ta, at least, ada maipaw itamot iti pamilya ta, friend. Sa bagay. Ay na, maragsakan lakit iti pamilyata. Ngamin, mapawpawitan ta idan iti kwartada. Wen nga, Rod. So nga anusan talata, friend. Tainton makaurnong tao di agnegosyo tanto ijay. Wana, noon niya ti plano ta edi, iso ti aramidan ta. Sige, friend. Ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Awagak labiit ni Nanang. Saludsudok no naawat nantayin pawit ko. O sige, tawagak mat ni nanang ko. Hello, Emelda, anak ko. Kumusta ka mo dita abroad? Nasayat mo't Nanang. Na kayo nga'y, kumusta kayo mo dita Pilipinas? Ay, nasaya at kami mula ang anak ko. Naawat yung kadintin pa it ko package, Nanang? Ay wine! Na-i-deliver idikalman. Kagyaman kami unay itiimpaw it mo, anak ko. Adamot ti para kadamanong makoy kan Vicky. Nakayunto na ti makamu amang tid kalakwada, Nanang. Wine, anak ko. Apakadaak nga rudin, Nanang. Naskan nga ginana akon. Tadapay trabaho may intong bigat. Kat agan-anad kayo dita. Uray si ka, anak ko. Agan-anad kamot akanayon dita, wine. Asino diya kasarsarita ni Nanang iti cellphone na itay bigay ating ko. Asino pa kumangay? Jakab sa tanga pabida ah. Mayat man ang tiisam jay bakit? Anya ka nung nga dyan pawit na. Jakab mo ah. Hangko nga pagan ano nga damagan. Agda nga ta chocolate. Ni, ay sus, pangaasim ah. Han mo nga ipadlaw nga agbibisin ka manong. Lumastog man ang jakab sa tanoy pakita mo agbibisin ka iti package. Kalpasan ti talo at awin na pa nagtrabaho ta dito abroad. Makaawid ta matlaangan, friend. Wen nga ro, Trina. Kat kasano, patuluyan ta ka di matlaang ti plano ta? Ti saan ta na pa nagsubli dito abroad? Wen tadamot ten basit nga urnong ta. Wala, day tiyan ti pangrugyan ta. Panagkunak kat umdas mat siguron day siya pagpuunan ta. Wen friend. Ket agabang tapay laeng iti shop. Wen friend, tapno makapagrugi ta adagos. Tan agipatakder tapay lang iti shop ta, aggastos ta iti materyales. Abang laang ti paggastusan ta no kaskasano. Ay na, excited ako na yun, friend. Oray siyak met friend. Kamaudyanan na. Matungpal met ti arapaap kung agnegosyo. Ne, dalos kayo mat adalos, Nana. Wine, tasumangput jay kabsat yaw inton umay abulan. Ha? Nalpasan na ito kontrata na ijabroad na. Kuwamay, nalpasan na. No kasta, awanin plano na agsubli ijabroad? Kaya negosyo na ka na itigayom na. Adagang plano dang agnegosyo Wine, amuyo mo ti kabsat yaw. Talaga business-minded. Gusto dapno masubalitan na mo dagiti sakripisyo yung kinkwa na idi. Ne, simangpot ka man gaman, Imelda. Wan manong makoy, kasangsangput ko laang itay. Nasaya at mata. Kahit kumusta kayong matan manong? Nasaya at latamay. Plano may matan kini si tagkalay sa intong December. Ay mayat nga rod, ano kasta manong? Sige, tumulong akto iti gastos. Di bale, sa anak mo tin nga agsubli di abroad. Sana na masapul at tumulong ka, Imelda. Ada kwartaming aramaten mi. Anya? Uy, Vicky ading, imakar ka gaya mo niti pagtrabahuam. Nabayagan ah. Dak
Kulmot siguro ti sweldom iti baro at trabaho man niya. Sakto laang manang. Saan mat nga na nga to ti posisyon ko? Amumat nga sana nga nakaturpos iti panagadal ko. Malasa na bale. Tinapatag at trabaho maading ko. Wen saan mat nga mabalin nga mangnamnama kami iti-ititad ni nanang. Ha? Agurornong kami matitinubyok. Plano may matagkalay sa inton sumarunong atawan. Ay, amom, ure ni Manong Makoy. Plano da ka numuteng kalay sa itinobya na inton December. Ano yung bag kayo, pay? Addan kaayan ayat yu. Ang siyak awan, pay. Wen deta agpalpalas tu nga mente ipang pangrunam. Anya di ko namading ko? Ay, awan, manang. Nang mapanak pa iti yan tigayom ko, Desidido kayo mutan nga agnegosyo, anak ko. Wen nanang. At dati nakasarita mi apagabangan mi ije sentro. Nalawa ka no nang. Kat mayat ti agnegosyo ijay, tadalan ti adu a tao. Ay, mayat mo't atap no adu at hagos ti customer yaw. Parang ananang. Ti plano yung ngay, amang ngaywan iti babaw. Matuloy ka di mo lang, anak ko. Nanang, dumagasak iti ayan ni Nana Pilar. Tadamagag no adala ko na aburiyas. Mayat day ta, anak ko. Mayat no saan laeng amay may sa tinegosyo. Idi pa'y laeng aplaw no miday ta itigayom ko, nanang. Ay, sige, mapanakon nang, tani aldawan. Ay, hawan ka no pa'y mutburiyas alako ni Nana Pilar. Kastaya, friend. Di kapilitan nga agsapol ta iti daduma amang supply kadata. Wen, friend, adamot kit di inted ni Nana Pilar, amabalin akong taken ta. Ang jakpay mo't inawagan. Ay, Wen, nakasaritam ka din ti akin kukwa iti abangan ta? Wen, kan antan nakasarita ka supplier ta. Ay, mayat nga rod ano kasta, friend. Rugyan tan tagkanpas kadag iti masapsapol. Tapno makarugitan. Ilakad tamot lang ti permit ta tapno legal ti negosyo ta. Kumusta nga iti restaurant yo iti gayem mo, anak ko? Manglukat kami inton sumaruno a bulan, nanang. Ay, kamangan mat no kasapulan yo ti empleyado. Pampanunutak nga ro, nanang. Mayat nga tada Vicky kan Manong Makoy nga agtrabaho kanyak. Kasapulan mi ngamin ka ni Trina ti kadwa, nanang. Nang runa kat adapay dagiti baboy anas ka na masikaso. Sigurado, mayat dagi jay, anak ko. Sige, kasaritak tuman nga rod ida, nanang. Wan, basi mo lang ti swildo da iti trabaho da. Abagan no da dakil pa yati maswildo dan tuken ka. Manong Makoy, Vicky, kaya't yung ka di trabaho iti restaurant mi? Ay, adamatan ti trabaho manang Imelda. Di kay madanagan, tano adu ti customer. Nainayunan minton ati sweldo yung. Kan may sadya kaya tagtrabaho iti restaurant. Ni Manong Makoy makakayat na. Ora siya, diyak kaya tagtrabaho iti restaurant ni Melda. Okay akmatin itatrabaho kita. Agsapol kayo langan iti sa baling at angdanan nyo. Adumatid ta. Ha? Ay, sige nga rod, Okay lang kanya. Naglokon da diyak kapsat ta. Kaya't data pagbalinan, ababaunin da. Wen nga rod Jakmat kayat ano siya. Nakarkaro pa'y kanya ka. Ano saklatan at agbalin na dyan ito. Nante agtrabaho ken kwa na. Ano sakmat tagtrabaho ije coffee shop Ngam tagtrabaho kanya na. Talaga na nga to. Para pa-upday dyan kapsat ta. Wana ngam, aging gatad ta kat single pay lang. Una, tayo nun una na tagpasikat ngamin. Nakunampay, Manong. Ay, friend. San mo't akayat dagiti kabsat ko tagtrabaho ti restaurant ta? Ay, among friend. Talaga nga adamadlaw ko kadagiti kakabsat mo. Ha? Anya day ta, friend?
Kasla saan da ka akayat atulungan. Ay, saan mo't siguro, friend? Pasensya kan friend ang sipod pa'y idi kat madlaw kung adalimod nga apal dagiti kakabsat mo kan ka. Anya kumamot nga iti apalan da kanyak, friend. Ay, di ka man mo't agin di ammo, friend. Amok nga oresi ka kat madlaw mo kan makitam anya ti makitkitak. Successful ka ngamin, ngam isuda kat saan. Makitam, friend. May mayat na dati bukod ta restaurant. Wen nga, Rod. Saan ang masapul nga agabang ta? Kalpasan ti mano atawan, di makgal ti negosyo ta. Iso na laang ta dakurang kan ka, friend. Ha? Anya ngay, friend? Makiasawa ka matan Anya? Adda na asawa dagiti dua kakabsat mo. Kasi ka, aging ga ita, single pa lang. Awan samot gasat ko iti kakasta abanag, friend. Awanan, naladawon ti amin. Ay na, friend, mabalin pa'y. Saan pa yan naladaw ti amin para iti day tabanag? Makitan to No, adati mangipatag iti kastoy aropa, friend. Mayat timpatakder damanang mo a restaurant da VK. Awan bibiyang ko no dakal ti restaurant da. Ha? Na para magamin da dyan nga kamsat me. Saan lang nga data? Adda pa imot na. Imot? Itno ado ti maitultulong na dito lugar tayo. Nang runakit kalugaran tayo mo't lang timplado da. Dakkel a tulong mo't jay trabaho ama ititid da Na para magkait diya, tata. No para kanya, saan a kinaparamag tikas jengar aramiden da? Jak amaw, no apay adiyo maapresyar ti kabsat siya. Ay basta, sipod pa'y idi. Amo me no anya klase ti tao da dyan nga kabsat me. Ubing kami pa'y lang idi kat madlawan nga naparamag. Tata, ada ka din ni Manong George? Saan pa yan nagawid, Imelda? Adda ka diti masapul mo kinkwana? Amangan ko nakno, kayat natin makipurdiya kada kami. Ewan kayat na. Nadakamat na ngamin kanya kidi na minsan. Urayan na laang titext mo. Aya? Awagak tulad nga rudin tata? Ay na, nagasat kayo kinitrina iti negosyo yo, binaangon yo, Imelda. Napigsa negosyo. Pagyamanan mi mo't day tayo tinamarswa, tata. Iso na lang ta. Ay, mismo, akabsat mo pa iti addalimod nga apal na kin ka. Anyat kaya Diyos awan, tata. Nakasaritak ni Vicky akabsat mo. Itikas di pa nagsasauna. Madlaw nga dalimod nga apal na kin ka. Anya? Diyak kumakayat ti makibiyang. Gam nasakit, itilapayag ti imbaga na aparamag ka, anak ko. Kontraan na amin anasayat nga ibagak maipapanggeng ka. Idi pa'y amadlaw ko day tata. Diyak na yung pagarop nga aging gaitakot kastagayam ti panagkita na kanya. Kunak nga ado ti matultulungan mi kan ni Trina akalugaran tayo ang sa balimot gayam ti makitkita dagiti kakabsat ko. Nanang, baka adda ti ekstra nga kwartayo idta. Na, pangalaak ko mga iti kwarta kanak ko. Amumot animanang mula nga Imelda ti mangpakpakan kanya. Ha? Kasaritam ni manang mo nga Imelda. Sigurado, ada kwarta na day chay. Ay na, saanan nanang? Nana, sipod pa'y iday kumadlaw ko akagurgura yukon ni manong mo ama ko iti kabsat yaw. Apay ka day. Basta, diya kaya ti ugali na. Nagparamag. Narigat agpatulong kanya na. Tabaka dumtang to ti aldaw nga isidir na diata. Anya,
Saan mo dakas tati ugali jay kabsat yaw? Nasaya at atao ni Imelda. Kitain nyo kat adawon ti matultulungan da iti gayem na kalugaran tayaw. Anyo ngamin nga amo ti husto nga ugali na. Pasikat launay. Imasinso lang ti biyag na kat kunamatlan asinon nga kundi tulong. Asino ti pasikat ading ko? Ay, manang. Ading ko, jak magustuhan tinanggag ko. Siyak ti pasikat. Sana pudno ti kasta apang panunutin nyo may papankanyak. Awan ti amok nga impasikat ko kada kayo. Ada ka di ti parikot yung kanyak. Idi pa'y laang nga madmadlaw ko kada kayo kan ni Manong Makoy. Sa anak laang nga agtagtagari. Pangaasiyo. Jakon maanusan ti kasta at trato yung kanyak. Kasla sandak akabsat iti kasta nga aramidin nyo. Ay, kasano nga tan manong. Awan nga pulos kwartami. Ada ijo ospital dya anak ko. Awan mo't ngawing kwartak, Vicky. Tani, jak simsembra kiti trabaho. Sapay masikugmanan ni bakit ko. Ninanang mata, amang ano da kwarta na. Ilak aman naknukwading ko. Awan nga ron kano kwarta na manong. Ni manang Imelda ti ibagbaga ng asidgak nga mabainak mat. Ay, oray siya. Mabainak matin kung masidag iti kapsat na. Kalpasan ti ado sinasa kontrakan ko na. Umasidag lagayam. Mabainak matin. Nakarkaro pa kanyak manong. Alakit din. Oray ta babae ka. Siya ngay, lalaki ak. Kaduwatan nga umasidag ka ni manang. Apay ngamin aya anaatap kayo kanyak akakabsat ko. Umad-adayo kayo kanyak. Imelda din ko. Pasensya ka na. Awan sa bali ang maasitgan mo saan asika. Uwan manang. Pasensya ka na. Asino kumapay ti sa bali nga agtitinulong no saan ada tayo. Awan problema iti dayta. Si dada anak akanayon amang tulong kada kayo. Ang kasla di yung ngamin kaya ti matulungan. Ididay ta ading ko. Saan itan? Uwan manang. Adda ngamin ija ospital dya anak ko mat kat kasapulan mi ti kwarta. Ala. Oh, at ti kwarta. Agudwa kayo dita 20K. Kat di yun bayadan dayta. Ay na. Ay na, nagyaman kami manang. Ay na. Agyaman kami ading ko. Sapay la ko mga ron. Ta saan da kun agurguraan. Agpipinatag tayo kuman. Ta agkakabsat tayo man. Uwan ading. Aklunak ngay ti kalabas. Nasakit tinakim bagan ka. Ta successful ti panagbiag mo. Idinto tada kami kat saan. Nagruna kanyak. Tas siyak tinaw na. Aging ga ita. Agrigrigat lata. Sana kaskan ka. Amagatang mo amin ti kayat mo ading ko. Mayat ti negosyo yu kinitrina. Banag nga palak launay. Gusto ti imbaga ni Manong Makoy manang. Day tatiga po no apay nga nakariyak na kami iti apal kanyam. Kada tayo nga talo. Si katima ko na nga successful ti biyag na. Agkakabsat tayo ading ko. Rumbang laan ko maasuportaran tayo titunggal maysa. Agtitinulong tayo. Osto, tinakuna ni Imelda. Dagiti agkakabsat kat rumbang laan nga agtitinulong. Saan kat nga agiin napal. Sapay la kumaata. Mapakawan na kami manang Imelda. Ala. Bye-bye an tayo dayta. Tinapatag, okay tayo itan. Naimbag ka pa'y manang. Agsuswerte ka iti biyag. No maipapan iti swerte, di yung maibaga aswerte ak iti amin abanag. Ngamin, no maipapan mo't iti asawa, swerte kayo adwa. Tanakasarak kayo iti katakunay na iyo iti biyag. Katadapayan anak yo ang siyak, agmay-may sa aklat ta. Malala, sana bale. Tada kami amang ipatpatagin ka, anak ko.
Mutkit di nanang. Daytoy titandaanan nyo nga agkakabsat. Saan kayo nga agpapada iti sitwasyon? Angam, saan ko mga agbalinday ta arason, tapno apalan nyo titunggal maysa. Agtitinulong kayo. Ayatan kan ipatagyo titunggal maysa. Biyag, di tao. Kumusta ni Jenny, nanang? Di mo pigsaan tabusis mo, Bernard. Ah. Nakaturugan ta anak mo. Nasapa pa mo, nanang? Nabannog anak ay ayam. O sino ay ati kinayayam na? Ni manang mo akarin na. Talaga kahit ni manang Karin anak ko One month. Adda ka na yun ti oras na para iti kaanakan na. Urain bati na kami ti ex ko. Nagasatak lata nanang. Nagasatak. Tadda kayo kin ni manang Karen amang tultulong kanya. Ading Bernard, buludok pa'y man ni Jenny. Agay ayam kami man. Nakaturugan manang. Riingam pa'y man biit, tagay ayam kami. Sapay inkarigatan ni nanang a pinaturog manang. San amabalin a basta riingan nalatan. Aya? Ala, dito'y aklaang nga maturog. Anya? Dito'y siledyo pa'y laang ti pagturugak ading ko. Ta iti silid kulatan at ti pagturugam. Kasano nga rod ang mabantayak ni Jenny ngay? No sikat ti maturog dito silid ko manang. Na di ka madanagan. Tano maipapan ka ni Jenny, saan kumot abay-bayan ading ko? Nanang, rumarakon. Nagananad ka, Bernard, anak ko. Ungayam. Ura iti silid yu lang ti pagturugan ni Jenny intun rabi. Ne, apay nga kadamot sila diyo. Amangan ngamin numarabyanak nga gawid nanang. Papanamaya, wano overtime ka. At napatagalakad ko nanang. Sige nga ron, siya kom ti mga sikaso iti apo ko kanak ko. Agrubwat kan, tapno saan ka maladaw iti trabaho. Nanang, awan ka diti madlaw mo ka ni Bernard. Madlaw ko nga. Kalaat mo iti pa nagbaliw na. Kasla, awan pa yan oras na para iti anak na. Gagangay nala siguro at abisi kat nga rod ti kabsat mo iti trabaho na. Ay, sapil ako man. Tapod no at trabaho ti pakakumikuman na, nanang. Anyat kayat mo asawan. Ta saan tayo mo't nga mo no anya ti taray ti panunot ti kabsat ko, nanang. Sa may ibagbagaklaan mo't ati nadlaw ko. Di mo latan ikan iti dakasa kay papanandag iti manmadlaw mo. Abangan no isupa ti pangrugyan ti saan nyo pagkinawatan. Kaano nga aklonan nak, Lili? Nabayagan ngagdatdato nakin ka. Sigurado ka kadi apod no ti panagayat a marikrik nam para kanyak, Bernard? Agdato nakatiken ka, no saan ka ngayayaten? Kinapod no na, makarik na akmutan iti panagayat para kan ka. No kasta? Aklo naman ti ayat nga idatdaton ko kin ka? When? Ay ayatan ka mat, Bernard. Oh, agyaman aklaw na Lili. Inarakop nakmutan iti nakairiruat. Maragsakan aklaw na Lili. Kalpasan ti mano abula na panagdatdaton ko kin ka. Inaklon nakmutlangan. Narabyan ka nagawid, Bernard. Nag-overtime kayaw? Saan nanang? Nagdit kami tinobyak. Ay, nukasta. At dan nobyam. Wala nang. Pasensya kayo na. No saan ko ngayon bagbaka ka na kayo? Asino nga'y tinubyam anak ko? Ni Lili. Ka-eskwela aki da high school. Yam amok to ka na kayo. Kahit amo na ti maipapan ka ni Jenny nga anak mo iti ex mo? Saan ba nanang? Saan ko pa yan ibagakin ko na? Ne, kasanon nga no di na maaklon nga dagayam anak mo iti ex mo. Saan mi pa na pagsaritahan ti may papaniti day tabanag nanang? Ibagak to.
Intundumteng ti umno a panawen. Ni Nanang, da kayo manan mo ti mga sasikaso ka ni Jenny. Ni Bernard ngay. San ka di pa'y anagawid? Rimwarte kabsat mo, anak ko. Napan siguro ay itayan tinubya na. Ha? No kasta? Adda man ng nobya na? Adda kanumay. Kaeskwilaan na kanu idi high school. Anya? Ay, kunaktupay kat. Isumot lagayam amadlaw ko nga awanan ti oras na iti anak na. At damot gayamon sa bali nga ayan ti atensyon na, Nanang. Lili, anak ko. Sigurado ka ka din, iti dayjay anubiam. Ni, apay matakas na tinasalod sudyo, tatang. Kaya't kulang ti makasigurado, anak ko. Amangan kunak no pagayayamam mo't jay tao. Saan mo't Pudno ti panagayat a marikriknak para kan kuana, tatang. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Ay kat mayat nga rod ano kasta anak ko. Saan kayo mutin nga ubeng? Di kay madanagan. At damat kan plano mi para iti masakbayan mi adwa. Na, nasayaan. Tasimangput kan, Bernard. Manang, ada ka diti bagam? Udno ka di tinaibagan ni Nanang? Adda ka numutin nobya, mading ko. Pudno tinadamag mo, manang. Sino nga itinobya? Nilili, manang. Ti ka eskwela kid high school. Kat naibagam ka di kan kuana, ti maipapan iti anak yu iti ex mo. Awan pwede plano ka mang ibaga, manang. Anya? Ay, kaano nga ibagam ti amin kan kuana, ading ko? Saan pa nga ita, manang? At danto ti panawen. Ngamjak pa'y sigurado no kaano. May mayat mutlaeng no maamuan na. Iti kasta, kat amom no anya ti rumbang nga aramidam. Narigat mat, no dumteng ti aldaw a plano yu ti agkalaysa ka. San nagayam ama aklon tinapalabas mo, ading ko. Ipakawat kunto ta amin kan kuana, manang. Ibagam ken kuana, ading ko. Ni Jenny nga anak mo tinakakaasi, no saan nga aklonon tinubyam. Anya nga rod ti planom ita, Karen, anak. Nang, sa pulok tinobya ni Bernard. No saan ang maibaga ni Bernard ti maipapan iti anak na. Siya ko na mismo ti mangnidanon kan kuana. Amangan mo't nuguraan na katikabsat mo. Amangan no panunutan na nga ununa ang manan ti plano na. Ay, adaken kuana nuguraan nak Nanang. Tapara mo't laang mo't ti pagsayaatan ti aramidag. Kasanon, no maamuan ni Lily ti maipapan ka ni Jenny, kat saan nagayam ama aklon. Ay, sa bagay, adamot kit di puntom iti dayta anak ko. Isuha na saysayaatan, no maamuan na, ita tanasapsapa pa Nanang. Bernard, asino ni Jenny iti biyag mo? Ha? Ni Jenny, anak ko. Kasano ano mo di mapapan ki ni Jenny? Ni manang mo mismo tinang ibaga kanyak. Apay nga ngayon limit mo ti may papan iti anak mo iti ex mo. Mabuti nga klaan amin. Amang ano sinaanak no mamam ti mapapan iti dayta. Diyak kaya ti kasta, Bernard. Ha? Agpili ka. Siyak, wano ti anak mo. Di lang mabalin na duha kayo, Lily. May salang ti pilyam. Urayak ti desisyon mo tapno amok ti paglugarak. Kat no siyak ti pilyam, agnaad ka ni Jibalay. Ngam no ti anak mo ti pilyam, nasaysaya at lang agsinatan. Anya? Nanang, awan ka di pa ni Bernard? Awan pa'y matanak ko. Rabiin na. Ay awagan man kit day. Ang mga no nag-overtime iti trabaho na. Ay, ni Jenny, nakaturog ka din na? Wan, iti silid ko pa'y laang ti pagturugan na itaarabi eh. Ala, Nanang, kanayon samutin ang marabyan ni Bernard. Wan nga roda Ay awagan man kit day. Amuam no ayan na. O anya, nakadesisyon kan Bernard?
Asino ti pilyam kada kami iti anak mo? Sika, Lili. Ay eten kalaunay. Diyak kaya't ang mapukaw kay tibiyag ko. Okay, no kasta nga rod ang nagad ka ni Jebalay. Alaam dagiti gamit mo tapno inaldaw nga agkadwata. Di ka matanagan, nakasaritak ni tatang maipapan iti day tabanag. Kat imanugot, tadatamutan ka no iti husto nga edad. Imayak, taumay ko lang dagiti gamit ko, nanang. Ay, apa yan Bernard? Papanam. Agnaad ako ni tayong tinubyak, nanang. Anya, akat kasano nga rod ni Jenny ngay. Panawa mo, wan mo, ikuyog mo. Da kayo pa lang ti makamukin ko, nanang. Diyak mabalin nga ikuyog. Anya, isukat mo ti anak mo iti dayja alilay? Ay etek ni Lili, nanang. Kat ti anak mo, saan ka da napatagkan ka? Napatagmat kanyak ni Jenny, nanang. Iso adi ka matanagan. Binulan amang ipaw ita kiti kwarta para ken kuana. Ay na, kasimad ta pukok no kastagayam ti planom. Agpanunot ka kumapaya na imbagan ako. Di Lanang. kag dardarasudos. Nakapangedeng akon. Kat pinanunot ko na yung bagti desisyon ko. Bernard, ading ko. Kasanon nga ni Jenny, no pumanaw ka. Ada ni nanang ang mga sigaso ita anak kumanang. Talo pa'y latitawan ni Jenny, ading ko. Masyan ka kumamat iti anak mo. Awan kumamat ka ti parikot. No saan nyo nga imbaga ti amin kinilili. Anya? No kasta? Saan na ang maaklon ti anak mo? Kasta ka di? Mana, Ay na Bernard, agpanunot ka man ading ko. Isukat mo ti anak mo iti babae akasta ti kapanunutan na. Nupudno nga ayaten na ka, maaklon na kuma ti anak mo. o sige. Da kayo pa lang ti makamukin ni Jenny, manang. Nanang, agdardarasan kamin. Bernard, mabit na ang! Bernard! Awanan. Pimanawan ti kabsat mo, anak ko. Agyaman lang unay. Tay manugot kay ti kayat ko ang mapasamak, Bernard. Wen, awan terong nga pagyamanang. Ay etan ka unay. Isong aramidak ti amin para keng ka. O sige, agi na ka nga rodan tamangan tayon no madamdama. Nagluto ak iti paborito matarakon. Agyaman naglili. Bumawi akan ka. Gaputa siyak ti pinili, Bernard. Anya di nadamag ko. Nga da ka no anak ni Bernard iti sabali a babae, anak ko. Agpay suday tatatang. Anya, Nga siyak ti pinili na. Iso ngay manugot nga agna dito'y balay, tatang. kasano nga rod ti anak na no kasta? Sana bale, tadamot ni nanang na mga sikasukan kwa na. Mabalin mo nga si kaswan na latta. Bisitaan na no kasta nga day off na. Tatang, jak kayat nga da kay nagaw ko itatensyon ni Bernard. Ay, saan anasaya at ti kasta ka panunutam lili anak ko? Anak na dayjay. Saan anasaya at nga agawom amin nga atensyon ni Bernard? Ikamot ati pasit ti anak na kengkwanak. Didak ngamin maawatan, tatang. Managing bubukod ka no kasta. Tilaang bagim ti pampanunutom anak ko. Ay, makamu kayo na niya ti sawan nyo. Basta siyak, naragsakak ta siyak ti pinili ni Bernard. Nanang, talo atawen ng tinapalabas si pimanaw ni Bernard. Hanggang aging gaita, di na pa'y pulos sinarungkaran ti anak na. Busy siguro ang anak ko. Ay, talaga kit di nga awanan bibiyang na iti anak na, nanang. Di na pa yun mapawitan iti kwarta ti anak na. Ay, wan nga rod Sapay agis iskwelan ni Jenny. Ay nga wala, bayan nyo. Tasya kung ti agastos para iti kaanakak, nanang. Ay, nahagyaman ak iti tulong mo iti kaanak ka manak ko. Nang, maasya na ka ni Jenny. Iso adyak mabalin, abay-bayan. Mami Karen. Ada ka di masapul mo, Jenny anak? Isuro nakman, mami. Tsak maawatan to'y homework mi iji pagadalan.
Oo, sige. Inumumpay ti gatas mo, anak ko. Sakbay nga isurok, no anya ti aramidam, Agyaman nak unay, Mami Karen. Talo atawanan, ang nagnaid ni Bernard iti balay tayo, anak ko. Awan ka diti plano na mang sarungkar iti anak na. Apay ay asang kay bagayo ti may papan iti anak na tatang. Saan na ka di akailiw ti anak na? Apay kumakadaak mo iti biyag na. Unangam anak, anak na mo lang dayjay. Panghaasiyo man tatang. Saan man aday tatisang kay bagayo kanyak. Tatalaga masuro na kon. Jack matla palubusan nga gawid day ja Bernard no bilang lang. Kaslabalod ni Bernard iti kastangar aramid anak ko. Imot mo pa yun ti anak na kengkwana. Maday ti kasta. No talaga maglang ayatom ni Bernard. Di mo bukudan ti pamatag ken atensyon na. Ikamot ay ti tiyempo na para iti anak na. Anyat maaramidak nga no syakla ang ti kapat ganiti biyag na. Awan mabalin ko tatang. Lola, saan ka di paya simangpot ni Mami? Rabiin nga mawan pay laeng. Nag-text itay, apok. Ag-overtime ka no. Ay, asino nga iti kadwa ka maturog, Lola? Maturog ka pay lang, ijesilid ko, apok. Diyak kayat, Lola. Ni Mami Karen ti kayat ko kayda. No sumangpot ni mamem, di ibagak nga iti silid ko mati pagturugan na. Urayak nga rod ni Mami, Lola? Nala, mangan ka nga rudan tay text ko ni mamem. Ibaga kasapaan na tagawid. Nasayaan mo ta si mangpot kan Karen. Ni Jenny nga'y nanang. Maday jay silid ko, nakaturugan. Ururayan na kang amin itay. Aya, nangan ka din, nanang? Basit mo latkin na. Ala, agpaluskan. Tauray jay silid ko pa lang ti pagturugam. Sigurado asapulan na ka ni Jenny no makarieng. Wen, nanang, agsyawarak pa'y biin sa akmangan. Nala nga rod, anak ko. Kumusta ti resulta ti check-up mo, Lily? Masigog ka ka din? Ay, negative man ang ti resulta ti check-up ko, Bernard. 5 atawan ng ngagdindan nata. Saan ka mo't ngagsigaw? Anyati ko na ti doktor. Adda ka di diferensyam? Di ka man matagsawi ti kasta, Bernard. Anya, diferensyang ibagbagam mat. Ne, di ka agungat Agdamdama kaklaang met. Makapainsulto ka ngamin. Sana nga putad-daputot mo iti sa balya babae akat kasta ti damag mo kanyak. Agpreno ka mabasit, Bernard. Anya, apeng ekasta ti bagbagam, Lily. Agsina talangan. Itian nga pa'y laga po nga ituloy ta ti relasyon tangay. No kastagayam ti atap mo kanyak. Di bale tawam mo't anak ta. Ala, agimpaki kan ta pumanaw kan itamot langang. Malalala. Sorry nga, Rudan. No nasakitan kay tinaibagak. Sayang mo ti 5 ataw na panagdanada. No agsinatalattan akas laawan anyaman na. Sipod na maamu ka, nagadua malas ti simang bay kanyak. Panagkunakkat si katimalas iti biyag ko. Anya, kalpasan ti amin. Ti panangilapan ko gan ka. Atin nalikodak ti anak ko kapugan ka. Yung kastalaang ti aramidam kanyak, Lily. Kunak man no ay ayatan nak. Idi da ita, saan itan? Nauma akon. Nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Anya, please, pagsaritaan ta ko maitinasayat da ito'y. Diyak kaya't ngagsina ta. Ay, di mo manipilit ti bagim kanyak, Bernard. Di kan pagan ano. Oh, Bernard! Kumusta kayo manang Karen? Kumusta ti anak ko? Alala, sumrag ka. Magyaman ak manang. 5 atawan asaan ka nagpakpakita kada kami. Itaman pa yan nalagip mo ti agawit. Kalpasan ti panang panaw mo iti anak mo. Nagsina kamin kinilili manang. Anya? Oh, makitam da ita?
Insi na nakamutla ang ti babae, anang isukatam iti anak mo. Basol ko, manang. Namiris kong tibidtot ko. Saka la makaamiris, idi agsina kayon. Basol ko, manang. Hanggang di ka madanagan. Tapi nadakkel mi kininana nga nasaya at ni Jenny nga anak mo. Patpatgan mi ni Jenny. Iso adi mi mabalin abaybayan, ading ko. Agyaman ak, manang. Sulnitak ti ado anak kuranga kita anak ko. Anya ti kahit mo kanen, Jenny anak ko. Sa dino tayan ni Mami ka, Karen. Napan nagtrabaho, anak. Omega, igawan ka iti kanem. Wan? Anen, syaklatan. Kabailak ti agaw iti kanan. Anak ko, palubusan ako mga sikasugan ka. Tasulnitak tinagkurahakan ka. Sige, agdi gusakpay. Ah, Jenny! Oh. Kaslawan patagkon iti anak ko. Nanang, urayan niya taramidak. Talagang adayo tirig na ti anak ko kanyak. Kay kaya't napay nanti na nakarin ngam siyak ng amana. Mano atawan, asaan ka nagpakpakita kan kuana, anak ko. Nairuam nga minan animanang waka rin ti mga asikaso kan kuana. Nanang, anya taramidak. Pasaksakit anak nukas jaya di manang karen ti berberukan na. Nga urad taak mo't nga mana. Di nakpay mawagan iti daddy. Ngamno ni manang karen, awagan nakit din iti mami. Alakat ano usam nga ay aywan anak ko. Amok nga do tinagkuranga kita anak ko, nanang. Pagbabahuyak tinaramid ko apa nang abando na kan kuana iti. Kahit ko kumati bumawa kan kuana ita. Ngam, adayumat tun tirik na kanyak. Ala, aramidam ti amin nakabailam anak ko. Ubing pa ni Jenny. Patya ka maayayong matlaeng bayat ti panaglabas ti aldaw. Maikawalakit di dayjay, ta siyempre, italaeng manan na nagpakita ka kankwana. Nanang, Nakaturog ni Jenny iti silid mi. Mapan kan ijay. Tasika timang kaidakin ko na, Bernard. ha? No ngay sa pulan na kanong makariing. Makaamukan nga grason kan ko na Kentap nagsubli ti si good arik nanakin ka. Pumana wakto pay lang inton bigat. Tapno maipamaysa na ti atensyon nakin ka nga amana. Ha? Masya nakmut kan ka. So nga aramidin tayo ti amin na pamuspusan. Tapno maipatig na ka manen ti anak mo. Agyaman ako na itawan patingga na suportayo kanyak. Manang. No kastoya nakaturog ta anak ko. Sa aklamada ni Tigundaway, ang mga pros iti ulo na. Kan mga rakop kan kuana. Tanakad atap at gaminan kanyak. Ipatpatag ka na yan ako. Sikati kapatgan kanya. Pakawanid na kuma no pinanawan ka idi. Nakulapan lang ti panunod ko idi, anak ko. Daddy, apay nagsangsangit kayo ang mga papros iti ulo. Anak, patpatkin ka. Ikarig, di ako numadayukin ka. Di kan panawan, anak ko. Daddy, Sulnitak tinagkurangakin ka, anak. Pakawanan na ko, ma. Sakati kapat ka ni tibiyag ko. Karig iti bagik. Adya ko nagbawing iti sa bali. Ipamay saklangan ta tensyon ko kan ka, anak. ala, gusto Daddy. San kayo ngagsangit? Patpatgan kayo, mat. Nagyaman ang anak ko.
Nangagkumot lang na itakanin ka, anak. Basta, saan kayo na pumanaw, ha? Please, Daddy. Oo, anak ko. Promise. Biyag. Titaw. Nang igatangan dak man iti kape iti store. Si kalatta ko man timapan, Jasmine anak ko. Kas makita mo't, ado tinaskan nga aramida. Masadutak nga rod na magmag na. Anya kamot anak ko. Agraman gumatang iti kapim kasadot mo pa'y. Alan, ananang. Makakapkapi akon. Asidaglaang mati store. Day tangarod ko at anak ko. Asidaglaang mati istor. Gamsyak pa'y laang nga inam ti ibaon mo agumatang. Para gumatang lang mati iti kape. Nagadun nga ibagbagayo mat. Ala, mudto yun ti maigatang taanusak ti mapan. Saan nga umanay day ta akape, apang-apaam kanya kanak ko. Tisigo da kapik tigatangan nyo ah. Nawan, padasan nyo timapan iti sa bali nga store. Gumatangak man iti kape, Mari Gladys. Anya akape, maray. Tisigod agagatangak, Maray. Ay, tay kape ti anak mo. Ay, imbaon na kansama manan ni Jasmine, maray. Wan, Mare. Amo ti ugali ni Jasmine. Ultimo murang na, siyak pa'y lati mangilaba. Ay na, kas kalababaunan iti pampamayan ti anak mo. No saan ko nga aramidan ti kayat na, kaguranak. No daduma, nasakit pa yun, dagiti balikas na kanya. Ay na, sana kanayon kat adda ka para iti anak mo, maray. Dayta ti saan na amawatan, Mari Gladys. Ala, budto yun ti kape, Mare. Tamangan numatiktikan manan di anak ko nga aguray. Agunget tumanen. Nakabaybayag kay mo't. Itay pa apim mo ti dano mapagkape. Pasensya ka na, anak ko. Nakimarites kay siguro manan kanina na Gladys. Iso nabayagan kayo. Hindi ka kumanagunghet, anak ko. Amuyo matamakipurdiya akita. Awan na, maladawak manan no kasta. Laglagipan nyo, saan kayo amangan no sa anak nagtrabaho? Amok dayta, anak ko. Matlagayam, ngaman niya tararamidin nyo. Ni, ape nga di ka sumuro titi outing tayo ita, friend. Adupay ngamin tinaskan alabaak, friend. Madamot ni tatang mo ije balayo. Ape adi mo ipalabakin ko ana. Kita anak, ni nanang ti mangilablaba iti badok. Isu ti agluto, agdalos, kan aminan. Isu ano agawidak, awanan ti aramidak. Maasyanak namin kinitatang ko, Jasmine. Apay kumakot si kamot ti mang pakpakan kan kuana. Basta, agawidak ita, taaglabaak, friend. Adakan ka, ngam sayang. Ado ti makan ichay. Okay lang, friend. Gumatangak laangan iti naimas asidaan mi kinitatang ije balay. Okay, umunak nga rudan tani nag-text ti nobyok. Isu ti pakiluganak. Aganad kayo nga rod, friend. Pasensya kayon tadyak makasurot talaga. Ni, agsalsalapay kayo matan. Nagpartak kayo matan ngaglaba. Wan tamanula ang matibadong alinaba, anak ko. Inggalgal yung matlana sa yaat. Wan, anak. Ay, wan. Mabalin ka di asikapay laang ti agluto iti sidaan ta, anak ko. Agsalapayak labiit. Ni, ape asyak ti baunan nyo kat trabaho yu ti agluto. Nabannuga ka nagkapoy ti trabaho. Italaang mo't, anak ko. Nasakit ngamin ti sikat ko. Kan medyo agulawak manen. Masadutak. Nabannuga. Uray saan tayo amanganan no di kay makaluto.
Itay pa'y nga ururayan ka, Mare Elsay. Nagbayag ka, Mart. Kasan ngamin, Mare. Naglaba ak iti kawas ti anak ko, kan nagluto ak pay. Ay na, paglaba nga minja anak mo, Mare. At dati sadsadot ti anak ko. Manutawon nan, ngam aging gaita. Kat siyaklat ta tinamnamaan na amangilaba iti murang na. Kan nagluto iti kanan na. Amo, Mare. Nadlaw kaw. May hilig amang ibaon day dyan nga anak mo. Ay, wan nga rood, Mare. Agungat pa no saan amatong palti kayat na. Nagsasakit abalikas ti mangmangagkukan ko na. Ay kat kasarita, Mare. Narigat ti kasta. Iti edad na 25, pagserserbiyan pa'y lang nga kasta. Uray agungat, tinapatag. May bagam dagiti rumbang kan saan nga ramidon na. Saan na nasaya ati kas jay agalad na. Pasensya kan, Mare. Saan ko maarumbang ay nakis-istoryaan ti ugali ti anak ko. Ngam kasla malaganan mat ngamin ti barukong ko, numayibkas ko. Mayat kit di no maibaga, Mare. Tapno matulungan ka. Maibagak matirumbang nga ramidam. Imawag ni Nelson itay nanang. Umay kano dito ba lang isong agdalos kayo? Dila mabalin asikapay laang ti mga ramid anak ko. Nairuam ka ngamin asyak akanayon ti mga ramid iti amin dito'y balay. Ni, agrekreklamo kay samad. Sa anak nga agrekreklamo, anak ko. Madanagan aklaang, tan nairuam kan iti kasta nga aramid mo. Kasano no awanak tom? Ay na, adayo ang mapasamak dayta. Ubing kayo pa'y. Di tay laam mo anak. Iti kasta ko mga edad mo, kat adun ti amom at trabaho dito'y balay. Dayta mangilaba ko maitimurang mo no iso. Ngam di mo maaramid, tabaon ka mo tabaon. Nala, huston, nagadungay bagbagayo. No diyo kaya ti maibaon, ibagaklangan ka ni Nelson, tagkita kami ti restaurant. Tapnawanan ti ado reklamo yo, nakababain mo't kada kayo. Nelson, pasensya ka ha. Dito yung restaurant lang ti pagdaytan ta. Nakararte nga ni nanang, di na kaya taggunay ije balay. Okay lang mo't kanyak, Jasmine. Mabalin mo't kumaadatan dagluto. Nakababain mo't ana si kapay lat agluto mo't. Okay lang mo't kanyak. Nasaysayaan ti kastoy. Mang restaurant talangan, tapnawan ti ado amaramid. Mala, agpili ka nga rudan. Noon niya tiket mo kanin. Tagurdertan. Love. Naurnungan ti murang mo, Jasmine. Ay ka, buy-buyaan nyo lang dita ah. Aglaba ka na anak ko. Awan mo trabahom ita. Saan? Di yung pakibiyangan nagitimurang ko. Amangan no agbuot ang dagitoy. Baybayan nyo kadilaang dita. Saan nga amin na ba nagkaturumbang nga pakibiyangan nyo? Anak ko. Di kay to mamakarik na. Saan na masapol nga ibagak data? No nakita yung anaurnong pakilabayong mata na? Kumusta kayo ngay kini Nelson, Jasmine? Nasaya at mat friend. Do atawanan ti relasyon nyo? Saan? Wan. Kat plano mi timang restaurant. Anniversary mi manen. Ngam, saan kan nga imbitaran? Amok matla di mo kayat. Tawan kadwa ni tatang mo. Pasensya kan, friend. Talaga asaan ang mabalin ang marabyanak. Tasyak taglutluto iti kanan mi. Ado tinaskan nga asikaswak, friend. Wanan. Anya pa'y nga ruti maramida. Sapay ko mata maawatan na, friend. No si kakit mabalin mo nga ibaon-baon ni nanang mo. Siyak saan? Tanaskan at tulungak ni tatang ko. Tani, lakayan, friend. Nang, adalakad ko ita. Papanam nga'y katrabiin anak ko. Anniversary mi kini Nelson. Siyempre, rumwar kami. Ag-date kami, ha? Kasta aya. Ay, iwan gayam. Nangikargaan nyo kadagiti bado kalinaban nyo. Adda iti silid ko anak ko.
Jak pa'y nasango a kinupin, takalkalpas ko laang ang naginaw kan nagluto. Maala, ingkaalaan iti silid ko. No kayat mo, agpasyar ka mo ti balay, Yasmin. Ha? Kalpasan ti panangan ta, agdiretso tayo di balay. Tapno mamamuna ka man ni tatang. Ura ijay ka na maturog no ko ha. Saan nga agungot ni tatang mo? Saan? Di ka madanagan. Tada ti bakan ti akwarto ang mabalin mo pagturugan. O di mo kahit ti makiturog iti silid ko. O sige, sumurutakan ka, Nelson. Awagak nga ron ni nanang ko. Tapno saan na kun nga urayan nga agawid. Ni, saan mo tinasungsungbatan ni nanang ti awag ko kankwana? Agriring mo ti cellphone nangam talagang awan sumungbat. Amangan kit din nakaturugan. Nakariing pa'y dayjay iti kasto nga oras, Nelson. Alas 9 amat maturog dayjay. Agalas 9 matan. Sa bagay. Amang ano nabannog kat nasapa na turog. Nalabi ta kasta. Nala, sumrektan di ta balay. Si Kagayam tinubya ti anak ko. Nagpintas ka balasan ko. Agyaman ak, tata. Agbagay kayo kin ni Nelson. Sigurado ang napipintas. Kung nagugwapon to dagiti agbalin nga po ko. Anyang aminin ti trabaho? Balasan ko? Ay, kwa. Makipurpur di akla nga agdalos. Kan aglako no daduma. Saan na ka mangupupisina kasi ti anak yu, tata? Saan ba't aparikot da ita? Tinapatag, legal ti trabaho. Naimbaga bigat yun, nana. Gumatang akman iti kape? Nay, sa dino tinagapwam, Jasmine. Kasangsangpot mau. Ay, wala na. Nagapu akita yan tinobyok. No kasta, saan ka naturog di tabalayaw? Saan, nana? Kasta ya, agad anya ka pitigatangag. Tay sigod agad katangag ka, nana. Mabigla nga raw, balasang ka. Nanang, lukatan nyo na tirida, wadakon. Ay, itay pa nga agtuk-tuk-tukak ngam di mo't sumungbat ni nanang. Sapay jak malukatan tirida. Imposible no saan pa ilaan nakariing ka masapsapa mo't amaririing. Nanang! Lukatan nyo tiridaw! Ala, apay ngay, kalaatan nagtibayo aka. Agnerbyusak mo dun. Nana Gladys, adda ka din ni Manong Dexter. Apay tanak ka, Jasmine. Agpatulong ako matapilitan na lukatan tiridaw mi. Itay pa ngamin nga agtuk-tuk-tukak ngam saan matalukatan ni nanang. Hanya, hamangan no na imasan na matinaturaw. Madanagan aklauna yan, nana. Mabit lang nga rin tayo baktanak ko, ah. Mapantayuman ni Jay Balayaw. Nana! Anyat na pasamak ka na kayo! Ay na, Jasmine! Itaray tayo ni Jay Hospital ni Nanang Mau. Barang may salbar pa tibiyag na! Sanda na na'y salbar tibiyag ti inambalasang ko. Nanang ko! Apay pinanawan nakmatan! Nalabit ka no anaatake ti inaam, Jasmine. Kat ison ti impatay na. Kasano agpaitan, nana. Awanan ni nanang ko. Nanang ko! Naitabo na ni nanang mo. Anya ngayon ti plano mita? Aging gaita. Jack maklon ti kawan ti inak Nelson. No kayat mo, agnaad ka ni Jay Balay. Isumat lang awahanan ka duwam nito eh. Nelson,
Pagsasaritaan tayong tungatan ti panagkasarta. Saan kumapay nga ita? Ngamin, kay tabtabon pa'y lang ni nanang. Palabsan ta kumapay ti may sawan no uray dua atawan sa tagkasar. O sige, sikat ti makaam mo, Jasmine. No kasta, iti ayanda Nelson ti pagnaedam, Jasmine. Uwan na Gladys. No agnaedak pa lang amin ije balay. Adada makarik na akitila dingit. Tama ikaw akiti kaawanan ni nanang. Mawatan ka, tauray siyak, may kawak meten. Tajakon makitkita ni nanang mau. Awanan, ti kay si istorya. Uwan nga rot nana. Biglaan mo't ngamin ti ipupusa iti inak. Nala, patib keremlata ti pakinakam mo balasang ko. Awatan tayo, tinapagteng ti inam. Umunata na mangan. Ni tatang mo nga'y. Nakaturog pa lang da jay. Sumarunong ton. Ay, kasta ka di? Anya tiket mo si Darn. Tuwa po tayo tilunutok. No, adda ti pagpilyam. Day talata sinigang abangusan. Mangan kay teado. Tapno saan ka ako mutong. Hindi ka una agligliday, wa? Agyaman akkan ka Nelson. Ngamin, adda ka amang patpatibkar kanyak. Nay, si kamot ti aglablaban Nilson. Sa dino tayong taasawam. Nakaturog pa lang tatang. Anya, nay, anya uwasan. Saan ka nga tamala daw iti trabaho? Ang damot motor ko tatang. Sama isa. Basit lang ito laba. Awan mo'y trabaho ni Jasmine. Saan ang makalaba ya? San pa siguro ang makamove on day tatang? Mawatan tayo kuma. Takaano lang anap tayo ni nanang na. Sa bagay. Dua abulan lang tinapalabas manipod pimusay ti inana. Ala, sumrakan Clara. Dito ti balay mi. Dakal matgayam ti balay da Nelson. Ala, agtugaw ka. Agyam anak. Iso matlagayam asaan kan ang makipurpurdiya. Wala, adam mo trabaho ni Nelson. Talaga nagagadday jay, friend. Amom ka di? Uray na bambanog iti trabaho na. Isulat na aglaba, agluto, kan nagdalus. Day talaangan mangan kan maturog tar aramida. Anya, One friend, kaslaak doon niya dito eh. saan samot anasaya at tikasta, friend. Tulungan mo't tapno awan maibagbagana. Ay na, ay ayatanak ni Nelson, friend. Isa pagserserbian nak. Saan nga agreklamo day jay? Aday bagak anak ko. Hindi ka masaksakitan, ha? Ada nga minadlaw ko itinubyam. Kasla adda ti sadsado na. Di na payam mo ti tumulong iti trabaho dito balay. Buy-buyaan naklang agwalwalis no kwa. Mati siguro tirig na tatang. Mano abula din tinapalabas anak ko. Di mo agunayan dito balay. Tulungan nakakumamot Tatang? Saan nga mabalin nga iuray na amin at trabaho king ka? Nangruna ka awam mo trabaho na anak ko. At dalaang dito'y balay. Uray aglaba ko malaing at aramilan na. Jasmine, naurnong man ang timurang ta. Mabalin ka di asikapay lang taglaba. Madi nga mintirignak. Ngam, itimplaan nak pa yung umuna iti kape, kuwan. Mano abulan na nakasta ka? Baon kamatla baonon, Jasmine. Na, madi nga rutirignak. Amok apambar mo lang dayta. Kadagsao ka, maditirik nam. Tulungan na kumamot Uray da talang aglabat aramidon no iso. Agrik-reklamo ka ka din, Nelson? Kasano, ketsyak mataka na yung tagunggunay. Dayta mo la agbuy-buyan iti cellphone tar aramidam. No kasta? Pinagnaudnak dito'y tapno day baon-baon mo? Saan akasta? Ti kanyak laeng, tulungan na kumamot Agtinulong ta. Ay na di ka naglibak, Nelson. Uray di maklunan.
Amuklatan nga nyawid nak, tapno da baon-baonam. Amuyaw, Jasmine, ken Nelson. Rumbang lang ag tinulong kayo iti anyaman at trabaho. Di yung maawatan ayat ikunak, ama ditirik nak. San amabalay na akasta ka na yun, Jasmine? Tulungam kumamot ti asawam. Taamumod nga agtrab-trabaho tapno makaurnong kayaw. Di ko nayo kit di. Iso nga imanugot kayo nga agnaada kong ditoy. Tapno da baon-baonan yung agama. Ne, saan gumamot akasta ti pa nagsasaum iti amak, Jasmine? Nakadkadlaw namin. Oray dagiti murang yulaeng ken Nelson ti labaam. Adamo washing machine nga usaram. Saan ka mabannog nga galgal? Nagsakit ti panagsasauyong agama. Pagkay sandak. Ah, Jasmine! Mapit lang! Jasmine! Makitam ti kasta nga aramid tinubyam anak ko. Diyak magustuhan ti kas diya pa nagsasaum iti amak, Jasmine. Apay, nasakitan kayo tapudno ti imbagak? Kasano asaan nakabagbagan ni tatang? Agraman underwear mo. Siyak pa'y ti mangilaba. Yuray mo pa'y lakanya, kit amumot nga da trabaho. Di naktupay paglabaon ni nanang ko, di si bibiyag pa'y laang. Anya nga ron ti kahit mo, sika ti pagserbyan ni tatang. No kastamot lang, agsinatan? Ha? Kastagayam taramid mo. Diyak kahit ti kastang ugalim. Iso agsinatalangan. Naupayak kang kan. Gapu iti pa ng basbastos mo itamak. Nalakalang kan ka ti mangibagay iti kasta. Diyak kayat ti kas diya pa nagsasaum kan tatang. Bastos ka. No kasta ti tratom iti inam. Diyak ipalubos akasta ti aramidam itamak. Tauray na minsan. Diyak pulos binugkawan ni tatang ko. Laglagipam dayta. Nelson. Agimpaki kan. Kit pumano ka dito yun. Diyak kasapulan iti biyag ko ti kaskin ka klase ti babae. Sadot lang arudan. Bastos pa'y. Nelson, please. Diyak ka ba lang tag may maysa? Di na kumamot sinaan, ah? Sorry, iti kasta nga ugalik. Pagkawanan na kuma. Ni tatang ti pagkidawam iti pamakawan. Numapakawan na ka. Kat maawat na ka manen. Sige, agtalinaig ka dito balay. Basta baliwan ti ugalim. Barang maisublik pa ti sigot a panagayat ko ken ka. Ala, urnusin yun ti bagbagiyaw. Ala, mapakawan ka, Jasmine. Ikan kay ti may sapay agundaway, tapno agbalbaliw ka. Agyaman hak, tatang. Ne, ada ka matgaya man Nelson lakay. Mabit lang ha, alak ti tsinelas mo. Adoy. Ha? Nakasagana mo ti pagsukata mi si Led. Ingkag sukatan tamangan tayon. Ne, nagsapan? Nakaluto ni tatang? Siyak ti nagluto. Nasapa ka nagluto tapno masapa tayo amang malam. Ah, ay. Talaga gimbagat ka na, bakit? Diyak ngamin kaya't amapukaw ko iti biyag ko. Oh. Kun talaga nga ingkarik iti bagik nga agbalbaliw akon. Kat pagbabawyak ti inararamid ko idi ka ni nanang ko. Ne, apay nga rin nagsangit ka nga eh. Malagip ko nga mintinak. Natayadyak man lang nakapagkidaw iti pamakawan kan kuana. Diyakon nakabawi kan kuana, Nelson. Masa siya nagkaninanang. Alala. Tangay awanan ni nanang mo, apagkidaw iti pamakawan. Ni Apo Diyos lang ang ti pagkidaw iti pamakawan, bakit? Nelson, inaldaw ka na rin na biing agkarkararagak. Kaya kasano? Mabalinta ka lindag kalaysa. Ha? Katuan kaya't ko launa yan. Sige, pagsasaritaan tayo nga rodon ti panagkasarta. Tamanumot ti nabulan ti napalabas, manipod na tayo ti inam. Agyaman nakta kaya't naklata nga ikalay sa Nelson, Gaputa,
Ay, ayatin ka. Ay ayatan ka matunay, Nelson. Agbalin ka anasaya at itipadam a tao tapno awan ti pakakon konsensya amto. Alagagayam di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless iti Tonggal Maysa.